Pini pen arni kang sampor phai si pen hitikulat inghap nangpo. La pen ni krep ho farman sorkar pen sorkar kalitet asahem inkir nangpo. West Karbi Anglong DDMA pen SOP kimi kapang daga putak radaphan kapachina po. Thengpi kang huwa motor hamran protection range atun nebdun check. Just as the government have taken all possible preventive measures to fight against the global pandemic COVID-19, we the citizens of this country should also follow the given authorities' guidelines. And the best way to do that is to start by staying at home with your family and be safe. Pini Karbi Anglong life Adap Abirta long pen nilisa mijir bon kilingpi nonarjui tha birtang ton pen. Long rear lo coronavirus ake so kangdang bon tu boma jok pini putot Assam State Disaster Management Authority hin pen akimi SOP kapang nak bon tu. Akimi SOP long pini pen ni krip ho parman kardom kardian parta government la pen non government asahem kangkir hukum kipi. Long rear lo nang kangdang bom coronavirus ake so pen kache pahelo je Phanpura state government hin pen sigjida ron mate SOP pangdak bon tu dang. Labangso sigjida ron lake Assam Chief Secretary Jisnu Barua ISPNC Birta Chatailong Plardakalan Pithan Pachinipo. Akimi SOP long pini pen long riang kang pialong ni krip ho parman mini lockdown ke pha hukum kangdakpo. Pini arni kang sampor phai si pen hitikulat ke doan inkir ponakpo. Ni krip ho parman irui pen kicho hiti impu pon pelo. Laso long kardom kardia hem anta pachok pon pelo. Pini pen arni kang sampor phai hini pen puthota da por phai pho an curfew kangdakpo. Bangso hutong sekot la pen kinang sot kichu na son kinang jia tuma phansi pacheng pon long chop. So all shops and commercial establishments shall shut down from 1 p.m. 1 p.m. Weekly haat/bazaar will not be allowed for next 15 days. All educational institutions, including school, college, university, will provide quality virtual options. No physical classes will be there for next 15 days. All offices, both government and non-government, will shut down for 15 days. Government and semi-government offices in the rank of Deputy Secretary and above, and senior executives in non-government sector, along with their key support staff, will be allowed to attend up to 1 p.m. only for emergency and essential work. However, what I have said about offices will not be applicable for organizations rendering essential services, emergency services, law enforcement services and election work. So they will work throughout the day. Then in case of positivity of COVID-19 in any area which crosses 5%, in the last week, the DS, the Deputy Commissioner, will notify such areas as containment zone and ensure necessary containment measures for COVID-19. Ni krip ho lockdown kapang daga hujong si komatnia bang pula penabang piatum aron kar kando pulote methang si adai che enapo. Bangso lockdown hut komatnia kula chingpu joy pensi hormu chu jordan bo kelong dun lok pulote ladaga bangke chingki chingwai jalam abilo pusi DGP pen pangdakpo. Anparta lockdown ran kar kanji kabor ijia phan armu chingrum pen raikom sai kia phan pasik sa kalite raikom sai kia tum tam methang sai chiklemang kokko puta ninje pon. অলপ ঘোৰা পকা ধেমালি ধুমুলা ইত্যাদিবোৰ কৰিব লাগিছিলে এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ অতিকে কঠোৰ হ'ব কন্টেইনমেন্ট জোনৰ ক্ষেত্ৰত অতিকে কঠোৰ হোৱা যাব আৰু যিটো সময়ত বজাৰ সমাৰ অকমান এলাউ কৰি দিয়া হ'ব সেইটো সময়ৰ বাদে অন্যান্য সময়ত মানুহৰ ঘোৰা পকা যদি হয় আৰু পুলিচক ফাঁকি দি তাৰ বেৰিয়াৰটো পাৰ হৈ পেলাই পলোৱাৰ বা ইফালে ইফালে যোৱাৰ যিটো প্ৰৱণতা দেখা যায় তেতিয়া পুলিচ কিন্তু অতিকে কঠোৰ হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ নহ'ব তেতিয়া পুলিচক বেয়া পাই গালি পাৰি লাভ নহ'ব আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কথা পেপাৰ প্ৰবন্ধ লিখিও লাভ নহ'ব আৰু কাৰণ আমি
এতিয়া এটা ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখত আছো মানুহ মৰি পাই থকাতকৈ ইমানখিনি পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ হোৱাতকৈ পুলিচকে গালি পৰা কিন্তু পুলিচে কঠোৰ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপোচ নহ'ব গতিকে মই সদায় ৰাইজক সাৱধান কৰি দিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যাতে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ যিখিনি নিয়ম কানুন এইখিনি যাতে তেওঁলোকে ভংগ কৰিবলৈ সাহস নকৰে ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ 15 দিনলৈ বন্ধ ৰখাৰ কিছু কথা কোৱা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত পুৰোহিত বা মৌলবীয়ে যিখিনি নিত্য ব্যৱহাৰ্য নিত্যকৰণীয় কাম কৰিব লাগে তেখেতলোকে নিজৰখিনি কাম কৰিব বাকীখিনিও যেনেকৈ ৰিক্সা চাইকেল ইত্যাদি এজনে ব্যক্তি যাব পাৰিব তেতিয়াও আৰু বিশেষকৈ মহিলা লৈ যাব পাৰিব আমাৰ পুলিচসকলেও এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক থাকিবলৈ আমি কওঁ যাতে অনাহক মানুহক আমনিও নকৰে Adama sarkang turpon amailong bangkep lapen kithi ke jang hei hua mailong ta bangkep amudu bakai ansi chingrum long chochi lun kana mai pijong si konat ne to kok lipute ke kroi ke deng de lapen apran kar mudalam kipen lampoi pa bonchi News Desk report Karbi Anglong live West Karbi Anglong ke Parlo Municipal Board long thom do an COVID-19 avur pen kachapajok dunchia phan Assam State Disaster Management Authority pen kapethika ron lake pini pen nikre pho phan kangkir ke pha kapesik pontu Assam State Disaster Management Authority hin pen Assam angkang pi COVID-19 ke so kangdang kaphere me me avur pen kachapajok jia phan puthot apor kelar pontu Arnigang sampor phai hinialar pini pen ke arnigang sampor phai si hithikulat do an kachingkir erjia phan apor ke hot pontu Rong supia long COVID-19 ke so kangdang ka phire me ke bat ke chat bi gajok municipal board long thom jasemet hamren bothat lang sol ben dong kam kam ke parlo kilometer pho angkang arnivangka arnigang sampor phai si pen hithikulat do an kachingkir erjia phan West Karbi Anglong District Disaster Management Authority Additional Deputy Commissioner Manas Das pen kangdak Diwa pura আপোনাৰ মানে দুপৰীয়া 2টা বজাৰ পৰা দিবা 5টা লৈকে এইখিনি আমি এইখিনি এসপি পাইছো আমি এটা অৰ্ডাৰ কৰি দিম কৰি পেলাই আমি এসপি ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং বাইলে পঠিয়াম পুলিচে যাতে এইখিনি এনফোৰ্স কৰে আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেটে ঘূৰিব গোটেই জেগা জেগা মেছেজ গৈছে আজিও গৈছে মেছেজ আৰু প্লাছ আমি ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ পৰা আমি 2টা বজাৰ পিছত এটা মাইক দি এনাউন্স কৰিম বিশেষকৈ আজি আৰবান এৰিয়াৰ মোৰ যিমান আছে ডংকা মকম বৈঠলা পাইছা নামৰে Lasuka pang dagalong aruivang ke chua hithi nikre pho phan kangkir pide Government asai kam do anta pini pen nikre pho bha kangkir pon erche phan jongpo West Karbi Anglong District Disaster Management Authority Additional Deputy Commissioner Manas Das kapang dak ponchuke arnigang sampor phai hinia pilote nili to magistrate humri dam lapen rong supia long tinta ase ke thuke parjupon poputa ninje ponchu State Disaster Management Authority pa notun SOP aise এই এসপি মতে অহা কাইলৈৰ পৰা যিখিনি নন মিউনিচিপাল এৰিয়া আছে 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰ আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে জানে 3খন মিউনিচিপাল বোৰ্ড আছে আমৰেন নংকা বুঝানংসু তাৰ 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰৰ যিখিনি জেগা আছে তাত আমি 1টা বজাৰ পৰা সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ হ'ব আৰু সকলো উইকলি মাৰ্কেট বন্ধ থাকিব আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ আৰু কাৰফিউ লগে লগে সেই অঞ্চলত কাৰফিউ মানে 1টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া 1টাৰ পৰা পিছদিনা ৰাতিপুৱা 5টা লৈকে বলবৎ থাকিব ফাইন হয় আৰু গাঁও অঞ্চলবোৰত আগৰ নিয়মে থাকিব Hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong live Song in koi rapli along ke do asong japo anke APHC along si do lap lopu ke ahok alam kali Athe je ai kathar ke song in koi raplia song aja kong kapa bob derjia phansi bidi lang no pen amethang rat charia song ali kacho enjia phansi rada phan kapa mang huchot pusi song in koi raplia convener roton terang pen lit song ro pharatum je ai kathar phan karbok padupon Kiram tang aruni phai cap arni District Press Club of Karbi Anglong sa hemalong All Party Hills Leader Conference mai phuja ai kathar hinten herangkia mailong kapang dakpon song in koi rapli abada song atu malong ke do ana song japo ke APHC song long si do lap pu kaning je ke song in koi rapli asong ke mang chun det na pu mathasi aja kong ke pa bob dunjia phansi sarkar atoya sai asonsi ke claim ta hai pusi lit song no phar hinpen arbok Atumi di khejong jai kathar kaning je 24+ organization mane song ko raphi so se song mangke avelo pu selang li kaning je
2019 ning kan labangso sangsina sarpo auditorum holong labangso kaning je pon hala bangso kaching bai pan along pensi 24 pas organization abi dato bisi hala so por hotke APHL se song sing selang lake 24 pas organization si do thiplang lasi je kathar komat lo pola da je kathar ke alang like inut adim kithir thela pen inut kithir thip themunit aning ka pher farmunit alangli alom so por ke ching si 24 plus on ke bangke advisor por komisil tum hang politum ke thek kacharli eri so jang cheklo kapre ka song chingrum se tum labangso a movement bangke tum separate electoral role ben kapre karbeng long kisung bangke tum pa chopone pusitum claim pono si hala bangso bangke alang li la so por ke ASDC long HSCC long dobom lang same hala so por alang li mathalo Karbiang long ke song kora piso setum kache song bang pacun cetik bang ke regional force bang ke intang un ide ji bukama tha jok se alang li ta hala tak chi ute kang bup sin litum wang lo stame no bang ke intum chini lo alang li ke nilitum song kora pia tum han jakong nang pa pop je pansa alang li claim chot nilitum nang ke thak jun je pansa alang li claim chot nilitum nang ke thak jun la bang so kache song nang chun de pa po pansa alang li ke indut government ai gen utai litum ning je la sorting pro tang hala alang li muni tang thak jun pan jakong nang pa pop je pansa alang li claim chot piniar ni ke litum song kora piang bong ke ahok jai kathar kacari pon jai kathar ka mahang patek pola bangso SSI sia song pute avelo sitame lapena bat song ko rapi song ko an me ki do song bang piniar ni anta isibet elong wede do tiplang lapem kapre ka song tum tanona Ancho takalilang jai kathar ke claim kedam ki thirthe aning ka phir para monit pinaga joksi kedam tanga porahut ASDC jakas lapen prektam hamphanga songa tuma phanta aja kong pa bob dunsi APHLC puta amahang patek pono lapen non songin koi rapli abara songa tuma phanta jakong ke thak dak jia phan kabor ia joksi ahok helam ta ningje tabara luputa karbok padupo lasila pusona bang phu kathara sangho phan sodak pen pin rem pondo pusi roton terang hen pen ningje po APHLC long president John Smith Kathar retired IAS officer alangli hin pen itum song ko rapli phan nang karbok mate nang chipu de song ko rapli bangke Anton APSLC long luruglo except UKC si doctorlo walama bang apotha ka bangke elitum hi pen pinrem ponlo athe song ka rapli long ke kaya teng sidolang piniar nian da officially mane ke nang cerap don delo pulosol thang na tawela lasi alang li bangke rat atheng no ka pamang huchot lapen ke laso ka song chundena po bangse alang li ka phere jone si rat atheng no laso na lam theke pon lapen ke laso putha ka bangke nili pokang tong bangke momo da la ka song atuma phan lason aja kong kapabo bede ji fansi nili hin pensioning rilo athe alang li ke damtang kapre ka song atuma da laso ka song aja kong kapabo bilitum tek donong bom jai kathara tuma mahang patek dat pen nili tum song koi rapli abara song tum ke APHLC long dodun tek pusi pherang ke mai long ke pha hut klar dagalam the chepaklang pon tang luputa avinas rong hang hin pen paklar pon Hello, so a song saying that pen stamini tum 24 plus a song pen ke press conference phasi rada phan thanda lo je song ko rapli ke APHLC pen thang kachara ba de so si than pachim dang kar ding ra thanda so phi pen nili tum song ko rapli pen agitation program ta har song thun panang tu ang thun bang bom si piniar ni da song ko rapli ko thila sta non MLA election ala tum men rem det pen join ni tum song ko rapli aphan ekdom pupuna ke thagi phan tum mang bong samne ke pine na ni tumang bong kapacet tonje phan la so ala bigikang din pen la so statement ki pia bank ni tumang hin pen ni tum kar bisai choti ke song pen nang no dat belek am phangan ke labo song ko rapia bat SSIC pen dam SSIC tum dam ju si tami ada bang song ko rapia bat ke tum vekla asi ni tum ke putang tum bang ke APHLC ala ni tum 24 pas aka che song long chun der na tong kapiri so ke do chuma bang si ni tum bang ke APHLC song ham pa tu athino ni tum ka che APHLC mahang patek dara pita song in koi raplia song pen ke che song bom la lapen non bang su ka che song ki chun jiang deng nang kilia por hut song in koi rapli ka che song amen pen rat charia le ka cho NG phan nang pathu dun ri puta APHLC phan avinas rong hanga hin pen ka chuning ri pato po Roshan Hanse report Karbiang Long Live Pirthe dang corona ke so kang dang kapher me mate ki do ke tha ka che komrom apora hut thengpi kang hua tuma bang ke our side to NC ingnam rai komasai khia tum ke ke somvek anam ke sodak thengjang thua theng kang hu hang jo hang hayan pinlo lasonsi hamren protection range ka parlo suripli capso se anam ke do thengjang thua thengpi kang hu motor kinep don lo thengpi ke rok kang hu pen kachajor kang hu motor aruni phai craze yarni ajojir lo por phai sira chiti malom nebdun cheksi hamren protection range forest IB along unwanted
bang so putak perang ke karjo hut nang kapachini duna tengke arni wang ta thengpi kang huke roi pon chimit me la solong hamren protection range arranger sikaring hi lapen alang litum claim rapet ing nam rai koma choka maratum do de sang se britar lip dun bom si ajo wang ta un an ke thengpi theng prang ke rai kom dun japan bor idun bom se tame isi kamang hume me bangke alang litum masai ka chedam mate kiri katar lip ke damana thulo bulote kumatni kapachini me kudu kopana jok katlap titi अपना बागान के लिए दम होता गाड़ी ठेलों जे लूट टांगलों गाड़ी हमारा गाड़ी ठेलों आदि आदुंगंदा मन के मने आमुनी तुमके काटुलो इन्हें तो नेबलों ले हमारा गाड़ी बांके नितुम मने ड्राइवर आवजलो जेहेतु ड्राइवर हदा लोकल आमुनी तुम ध्यान से स्टार्ट सी आको हदा पेन केवान दाक नंगले डिटेन के 130 मिनट डिटेन लो हमरे दाक हमरे नंगले के आदा 530 मिलो नंगले 530 I think the doge pine la awal la mix apa kiba I think the when valuation ke 40,000 bag dui 40,000 akine badim ma lumujem bo asam meghalaya border umphimi pe na sab dam chok konasi ke pani pala tom ke na adum ke pon ke sasniang kusi adak pe market ke sasniang adak kinep chega truck la ke ML 068656 pusi pangthekbo la pen kinep dun chega thengpi kadu ka ve suri plike batang ka doji puta protection range ranger sikaring ke hin pen nang pachimi do hamren pen daniel hi karbiang long live pinia Adap Abirta ke la pon sikang tonik lo do me thak me kardo